سعادة ما دعاء فتح ورمو ولا بيك ورمو ولا بيك باسس ولا بيك لكم ساء البحاديم هاغدت غدا ولا غدت هاملت هاغدت وربي كل بورا غرت حبتو ذرها بورت وان سني ورمو قاد وان سني ورمو دودا ورمو قاد آدا ورمو قاد نورها بورت نبورا نس بريتو بس ها نورها بورت يفتلوها بس نو هذا بو نو هاتاس والتاج ولو هاتاس وليقد وليدو هاغن باسس وليدو هاغن يا هاك يسوق هاتو ولا حبيب دمو بيغا دمو بيت ولا واحد داجو نفتاجو دولا باكي جا هاجو كيو كي جا هاجو ولي دبري هاجو غاي ونسا دولا ساجو هاجت دولا هاكي بل ولي قد تي ورمي دمو kan nagaan nu oolche nagaan nu haa oolu sababii nu haa oolu naqoo sakkaba nu haa oolu soree nutti haaroo rooba lafaan nu haa gahu nagaa biyyaan nu haa gahu kunoo orom akkuma kaleechatitti haa dagdagu akkuma kaleechatitti haa dagdagu aadan isaa kan badde galte dhugaa haa taatu aadan badde galte dhugaa haa taatu aadan dhugaa haa taatu bira oolchee nu haa bulchu warra arra walitti jigee boru addaan jiguu muti warra duubatti illee walitti hafu rabbiin waan guddaan kun nuun haa jiru inni nu uume haa jiru biyya gadaan nagaa gadaa afaan nagaa jila goodan nagaa haallicha uuman nagaa hiicha bokkuun nagaa ati waaqan nagaa waaqii labsiin nagaa isin biyya nagaati orom hiddisaa jabaadha gurroon isaa bal'aadha inni nu Awas. Yatanya ratinu aje. Jitunu awas. Jitun guru denu hagur. Oromoon uumaa ofii argattee gammadde haajaan. Boorri kuni diina nu kaatu nurraa haa booret. Olumaan nu haa deemu. Biitti afaa walaa beeku. Garaan tokkicha haa ta'u. Oromoon afaa tokko nu haa ta'u. Kormi korma falaa nu haa ta'u. Korma waan hundaaf halu nu haa ta'u kan sanyii nu argachiisu kan ilmoo nu argachiisu kan saa nu argachiisu haa ta'u biyya irratti nu haa itechu biyya gadaan nagaa gadaa afaan nagaa biyya waaqan nagaa waaqaa labsiin nagaa biyya nagaati homaa waluma deemtan jee Oromoo dura duuba agar gurri Oromoo dura duuba dhagahu gaafni Oromoo karaa dura duubatti hawaraan balaa hawaraan dalluun Oromoo waan itti dallante haa dhabamti waan itti dallante haa dhabamti cinaacha qabannee cinaachi Oromoo nagaa haa ta'u dirra qabannee dirreen Oromoo waliigalaan Oromoo malee haa jiddu miila qabannee miilli Oromoo lafatti haa dhaabbatu akkaan haa dhaabbatu eegee qabannee Oromoo waan eeggatte argattee warra sabeetaa walgeessi nuun godhin gaa'ii sabeetaa xiqqashootanii mire namni isii walgeessi waa xiqqishuma ta'a namni isii walgeessu waa xiqqisha waan ta'uuf nama isii walgeessu nuun godhinii jedhanii yoo eebbisa gaariidha gaa nyaachaa tu makaaniinis haa isiin hanqattelleen gaa baga nuun gayinii je'eetuma ka galatoonfatu yoo nama sabeetaa xiqqishoonsa walgeessu taate waa namuma waa xiqqoo tokko taanaa jechuuf hin jedhe yoo namni isiin sun walgeessu taate gaa nama jiru huyni
nama isiin sun oduma hiran hanqattu taane hoggaasan nama wayyaati jennee fulaallaa saniifuu nama sabeentaa xiqqoomsu balgeessu nun taasisinii jechaati sagantaa barbaachisu akkaataa har'a ol geenyeef kana bakoree filmaata isin nuun deemaa jenneeni isaan eebbifannee akka karaa gaarii nuun deeman akka waan gaariidhatti nu bobbaasan nulleen akka waan gaariitti nu bobbaan abdacha'a waan xiqqishaa gurmaan mucaan xiqqaan tokko dalaguu fi waan guddichi hoogganaan keenya dalaguus waanuma takka waan taatu ani hoogganaadhaa bakka kasiin dhaabbadhu ani immoo xiqqaadhaa waan badhu ittiin gaafatamu jedhee akka nama waan tokko dalayneetti garagara butu warra tahuu miti warra waan takka dalagu haa xiqqaanis guddaanis horii tokko asii achi deemaa galgala an horii kanatti hin gaafatamu jedhee korummaan galma kanaa horii sana baluutu itti gaafatama jettee dhiiftee kanuma waliin qabdu ta'ee yookaan horii san bineensi nyaate kanuma waliin dhabnu immoo horii san kanuma nu hundaatiin illee horiin sun namni tokko hanganatti hin gaafatamu jedhee yookaan bineensi nuti waa nyaate rakkoo jiraa miidhee yoo bine itti gaafatamu horii san deebise maaliif gallakkifta horii san jedhee oonii fi horii jiru gaafate wayyaa miree horii jiru wagguuti ani ittiin gaafatamu jedhee yoo bineensi nyaachise hore nu hundaa'uu waliin waan dhabnu wanni ammaa hojjannu wanni warra waaqeffataa tuni waa walii wajjiiti jechuudha tokkolleefuu iddoo moggaa waan hin qabneef ani ittiin gaafatamu ani waan akkasiiti jedhee waan takka waan bada dhiisee akka biran kunne qaceelfama akkasiisan namoonni kun waan gaarii waan qaceeltuu nuuf hojjetan jennee eebbifnee eebbaan hoggaa geggeessine ilma gaarii tokko kawaan ergan yeroodhaan nama dhaqqabsiisu tahee akkasiisan ergannaa jechuuf walgahiin har'aatuni eebbisi har'aatuni ilma akkasii nu haa taasisu jechuudhaan warra dabreen gabaa jechaa ilma faayidaa qabu ergachaa biyyarratti amantii teenyarratti mata duree ta'uun biyyaan qixxaachuu namoonni fedhaan tiire biyyaan nu haa qixxeessu jechuun afaanumaan qofa taheetii mitii jechuudha. Amma rabbi kadhannaa jedhani burcuqqu wanni tana guutanii amma yoo as dhaaban mee rabbitti haa kadhannu isiisan amma hajiiddu yaa rabbi jiisi yaa rabbi jiisi yaa rabbi jiisi jechaa yoo oolle asuman teessu yaa rabbi jiisi yaa rabbi jiisi ammahu yaa rabbi jiisi yaa rabbi jiisi yaa rabbi asuman teessu kanaaf faayidaa isii qabdus mee haa laallu hadhaa warri hadhaa jedhee hadhaahuma juusan amma tana kuno yoo haganuma ganna hin gammatti kadhanne hadhaan jechuudha. Ammoo ganna qabdii dha teessi yaa rabbi jiisi jennaga Yesuus jiisi jenna eenyu jiisi isaa inni mun agarree maal jennaga isa jaratan ya rabbii saniis way takkaatu garree
يا رب جيت يا رب جيت تبا كدن ما تيجيني أركايو كنا قوتي موري نبي خدامي تي هو جيسا چونا منگر سيبتو خدام خدام كدون برباچسو جتو ايگا حرکت كننے بيلت فياسي كننے نما وجه والسي كتے ایسے hojjetan cuu jechuun namni hojjetan bakka namni deemu taatu deemtee dhaqu bakka qonnaan ta'u qottee amma gaafa qotii hoo asii waliin naqii asaadha dhaabbattu yaa rabbi qotii ni jiga qattee fudhatteen ofiin yaasuma rabbi gartee hin garree jechuun namni waan hin garre واني قررت في كنوية هجوم حد آمنا باته وعلى ما قبض دوبي يوخي كتشو يوخي دمو دامي يور تبهو كمين تهابي رخاي يو واني خدنسان تبه ميري أكمين تا أكم تهتي وان سرقة تخيصا بهي وجدت وجدت تيتي يو بيرخاي جدت كوفا هو دلوا يوخد آمنا باته يوخد أتينا بكم دا يوخد أتينا بكم انتهى يا ربي كستي يا ربي كستي إنو كستي يا ربي كستي ويا أيا ورا أيانا هم بيامي وهم داو يامي يسوس يامي مارمي هم بيامي جدّا أكم تاكري Aku mah gannak bukan tapi saya. Ega jadi gannak udah tapi. Gambar aku lo thanu amma saate itu kerja kan. Lo kadang kawai itu saate thanu. Kumari itu itu kadang. Amma Rabbi izini karena yonje Rabbi izini karena yonje. Wah, juga asyik ni tu. Di sini falai orang je, yang bawa remote. Santur rasil ni aja tu akan mau angkat tu egan nak et. Wal falai orang je, mereka wal umma wal je mereka. Wal dabring gabah je ne. Akak jiru walid, formata jiru walid lande. Wa wariba orobo nujurat ab jadi dunalam bebe koda be kom sa isani saduran nujuro jitusan yodu banne namanam di sagal bis khurnanu hago ujan namanam di sagal abare khurnanu god inijan namni sailan san nyufaat dachi fi sami jadi ti fakki لا لما هذا في هادو أفور هدي في هدة جدل أو في ورابي لين تبتي سجل جان دتشي يوجان هذا تيجي سامي يوجان باخيت هادو يوجان بلي سكتي ميله هذا جنان أنا جت هدي يوجان الله هدة هجاجان صدا jedallo jechuun kaasar diida sanii miskiina kophee keessa taa'u tokko maraataa kaasii bishaan barra facaasan tokko jechuun jedalloon sun kayaasii jaanii miskiina tokko hin jiru hiyyeessi waraabeysa jechuun akhiraa dabarteessa har'a gabaa jenneen tanaa jechuun akhiraa leenca jennaan beekaa biyya jedhanii nama sagal lakkaawan abarsi eessa ka'a bichi hoo eessa kaati rafaki yedduu waa isin hin galani tokko galuun oolan ammoo saniifuu haadha biraa ka'a jettu abarsi abooyoon ani gar'atti si baadhe namtichi haati jetteen taakka jedhani abooyo gudeeduma kiyya taate jedha abbaan lama obboleessi hoo abooyo haaduun takka nu han dhufte jedha
aanaan hoo maal jaa booyonaa ati birqii taatee damumata kataaneja ollaanoo aboo waaqumaatu ollaanu godhe sirraa godaanuun tahuu manni ollaan mire ja'aa jechu ollaa soddaanoo aboo kana waaqumaa waliin nu hidhe jakaa gijjirfamaa guyyuu warra soddaa boochisaa hodhufan ka soddaan harka mataa irratti kaayate aboo kanan waju jaha yaaboo sayyaahina kophee keessatti umaraata arreefu jaasan aboonarraa si dadhabanii uma jaaka anuma si qaqqaban jechuuf deemaa bar yaaboo akhiraa dabarte hoggaa jendugaa waraabisi jechuun akhiraa dabarte aboo gubbaa tanaasumaan qaba na yaadattu jaakaa waan hin qabu sibira tin dhiise waan hin qabu orumaan as sibira dhiise qaqqalteet gahuuno haan gara biyya israa'ilitti gabaa jechaa yaa gabreelii yaa iyyasuus jettee korma taabota 44 maqaa dhooyteet أولياء جاني أفتني أبو استيداتك ألتا هو قد سنين قبال التقاء ودون أمني آتي ألد أكو أخاهم كيلا فتن ورق أبين خنزبرتي إيسي أسمى لفتن أجالا جروخا إساني قبال جنة أتي قبال جلتو أما إلما كيتوكو Hanuma mana keetinate oti hote obe ganduma hanana numata nama kota ole gale manuma keeti galu khana angam teka jalata hakotu nam oti hote hana to ke ach kina ma kota ole gagal galai itu mana yo dat denale de desi mana ketu ya santi hai aga kalau ti hote ofe nama kota olugana hai ilmahiyya jette tuma ini jalata ach bakkumasan kabat muholuma abbang kediti Al-Alter buga dawala Israel kan baitin gabajetu khawarin moy harasibirat di ibati asmajin lugu wajhi wa awala na ditu esa poni bila se awale wale bar bun asmat ki gabat wani karabe dan babila dikure hoga hoyi kana atigan tasadi gabajetu khasibirat tiabe akabi sibirat di zare Abo gubbata naasumaan qabana yaadatu hiijee yoo ati isa yaadachuu baatte waanuma sibbita jiru ati maa yookiin walumaan kootu yookaan kootu wajjumaan agamnee lafa jala waliin teenya eega waan kiyyanna yaadachuu baatte yoo siin jee abbaa fi ilmi waliin eeguun sanii bar gafuudhee saddeet Asal paale cawga jenna nama beekan biyyarra laali sagalii mile namni nama sagal kanarraa eebbifame abbaa torba milki waa takka rakkoon uume namni nama sagal kanarraa abaarame hoore abbu torba rakkisaa nama sagalii abaaree sadeet sagal kana dhiiseetuma bakka sadii seenaa odoon fagaatin daba kakachuu seenaa jechu hin sagaatu dhaloota wal gaheen ni abaarama lubbuu namaa jeesee dhoysa sadee kana keessaa takka yoo seene waaqatti kutte dubbii waaqat dabarte waaqni dhukkuba saddeet ka abbu torbaa gabaasaa reefu milkii abbaa torbaa jennee mire amma dhukkuba saddeet ka abbu torba gabaasaa fi jechuun namticha kanaaf
saddeettan jennaan dhukkuba bokaa hiitaa miila hiitaa tokko tulluu duudaan baatu qurci Sadii. maraatu Afur. nadhofadhii dhiira walakkaa waan jaan dhalu Shan. bokaa wantaa gara dhii waan jaan san shani obboleeyyan wal jibbuu Jaha. shanyi inta takkatu Torba. dhaba abbaarraa ilma dhukkuba saddeetta kana ka'abu torba waa'ee dhiiga baasaa fi tokko keessa harkatan naman gahudha. Saniif jecha wanni qasillee nu keessaa jiraatu baatee ibsanillee amma akka waliin beekneen koreefillee tokko nama kana qoranneet tokko qoranneet filaa nama fayyaa qabu keessaa barbaanne filaa dura keenya dila kana akkaataa waliin beeknu waan ta'eef waluma qabne dhiiga tarkaanfachiifne tiruu liqimsiifne bafedha fanjii taateetti dhootu saayilii baanee saayiliin eebbifna eebba dila kanaa kana abaarsi duraan abaaramee jirulleen kanuma dila kana keessa jiru waan ta'eef nuuf fooyyawata jettu saniin amma nama sagal san taaneet eebbifnaa jechu bakka haadhaa san abooyoon hangaratti si baat bakka jaartii jettuu san faa dhaabbannee tokko abooyo gudeeduma kiyya taate bakka abbaa ji'uu san faa abooyo haaduun takka nu handhur obboleeysa ji'u san faa taane aanaa yoonaa ati birkii taate ji'u san faa taane ollaa kana goochumaa ollaa nu godhe ji'u san faa taane soddaa harka mataarra kaayyete san faa taane sayyaahina kophee keessa taa'u maraataa bishaan irra facaasan tokko faa taane ikiraa dabarte faa taane beekaa biyyaa faa taane sagal nama namni sagal kuni eebbise ha hurnaa milkii nu haa godhu jennee akkuma waliigalaatti waluma arkuu teenyete naafuu furmaanni kun waan nu dhufu jennee waan abdannuuf bara dheeraa addabannee turree har'a wal arkuun keenya kun furmaata tokko jennee waan abdanneef amma saayilii saniin eebbifnee warra kore'e karaa nagayaa bobbaa karaa warra ijaan nama jeesusaa wal geessanii waan takka yoo abaartan akka dhabama gootan isin abbachaa wal geessanii waan hin jirre haa magartu jettanii masheenni haa dhabtu jettanii duudaan haa dhageessu ballaan haa agartu yoo jettaniis namootuma kana furmaanni eebbifamuu saniin odoo hadhaa akka reefu aylaandii kana itti kadhatanii odoon tahin karaa gandi keenya deemne furmaata guddaa arganna jechuu arganneellee waan beeknuuf warmoo nu keessa wanni san jirti karaa kanaan itti dhufa nu keessaa kaati jechuu waan beeknuuf karaa kana wal bobbaasuu keenya amma hoggaa sayyii eebbifne koree mataa koree wirtuu koree bood hundumaa koree jirturraa namni tokko quluu teenya san qabatee turti waan nu dhiiftanii nu ergattaniif nu eebbistanii waan nu ergattaniif galatoomaa jedhee warri koree dura mataa saniin fuune eebbifnaa jechuudha. warri eebbifa nagaamiin hin jiru akka warra kaaniitti leel jedhamire
Sanin lafa gabaabsuuf heddummina namaatiif yoo tuftiin gara nama 25tiin tufuu nama 100 goonee namni 75 qaama waan jedhaniif warra Oromootiif jagaanaam namni 25 ija namoota ribbaa Oromoo kan dhaabe namtichi tokkichummaan dhaabbatu kun dhibbata haa jedhan akkamitti namni 25 ija iyyuma lamaanii namni 25 godhanii jechuudha. Qaama kaan harkaa miilaa fi qaama kaan nama 75 godhanii tokko nama dhibbata haa jedhan. Dhibbi hoo akkuma nama tokkoo sanitti murtiin isaanii gaggabaabduu waan taateen amma nama har'a wal gahe kanarraa namni 25 eebbifnaan ija ummata kanaatii tuftii isaan 25 milkiin tanama 500 illee isuma taatii jedhu 500 illee tufnu santahaa jechu akkasitti namni 25 nu tufe koree galmaa keessaa nu lakkaawanii warri tuftii beekan koree galmaa lakkaawamte namni 9 lakkaawame namni 5 bal'aa biyyaa tahe namni 10 koree mata koreerra akka koree mata gara nama 10 keessaa fuudhame waan nu ergataniif galatoomaa nuun jedhee gar sadiitti kun bal'aa biyyaa ta'ee dhiifama isinii godhe jaa namni 9 tokko tokkoon akkuma deemu jennutti bakka haadhaa dhaabbatee bakka abbaa dhaabbatee waan abboota keenyaa haadhota keenyaa san dhiifama akka godhu geggeeyse san dabree namni 5 bal'uma biyya kanaatu bahee dhiifama godhe jechuun tuftii kennee san dabree koree waan dhiifama nuu gootaniif galatoomaa namni 10 yoo jedhe namni 25 miti nuuf gayaa jechu takkaa dhageessanii jecha akkana nama himu dhageessanii jedhan waan sirriitii miidhee wanni kun duraan nama keessanii jirti ta nama keessa jirtu sanii hojjetanii namni muutanaa hojii waltu icciisila walumatu itti akkasitti gaa warri galmaa nuunaa bobbahu tuftii akkasii geggeessinee amma hirrii baafillee guyyaa tokkicha kanaafu waalee kadhabnee biyyatma dura'u abbaa sadii hin qabneeni abbaa sadii wal qabneeni akkanuma wal arguu tanaafuu yookaan bulleelee har'a sila haalaan bareedaa wuyyiire bareeda saniifuu galatooma warri galmaan hun deemee haaniin anju'u tana ta ummanni Oromoo guutuun ju'u jedhee hojii isa kanu oolchan isaan gaafachaa galatoomaan isiniidha. Galatoomaa isinis